Njanjanyana wathi umpostoli Paul hayi bo Peter bo udlala bangekho lapha kunjanjanyana asukuthi asukufenede noma asukwenta uphila impilo letimbili wamthela publicly kodwa na asathi ke ukuthi kwabanjani enhlitweni yaPeter ngaleso sikhathi umpostoli Paul amthela ngalamagama lango kumbe wababhlungu empilweni yakhe noma emoyeni wakhe kumbe kwaba khona nabo ma-argument kwafika la khona athi umpostoli Paul lalela la ePeter mina I am a theologian I sat at the feet of Gamaliel ngalalela I cannot talk nawe nje you are just a mere simple fisherman ngathi ngimfa Peter uthi hayi Paul ungalibali indoda ungibithe kanjalo mina ngihambela Jesu for 3 years ku ministry samba naye sambona entathindo wena ngeke uzukhulume kanjena uyabona kuke kube khona okucabanga ukuthi kungenteka ukuthi basakhulumisana kumbe kwaba khona i-hot debate ngiyabhekisa kodwa na ke lokusalako lokumnanzi ukuthi kumaKristu noma abakhona ama-hot debate kodwa na kuba khona ukuthi letindo masidenta sikuNkulunkulu sidenta sinebuNkulunkulu iyamakha lomunye lento kwakheke ibond kwakheke inhlonipho kwakheke luthando siyambona lapha soyaveta umpostoli Peter uveta umpostoli Paul umveta muhle umveta anglothandzekako the beloved brother in Christ Jesus ubhala ngaye kwekuthi uyathi kunetindo letinye lekati ibhalile umpostoli Paul kumbe lesingakhoni lokuthi understand angifundele lapha ngiko lokho la kushoko kuto tonke tincwadi takhe nakabhala ngaletindo kukhona tinto letilukhuni kutivisisa kahle kutoleto tincwadi kukhona tinto letilukhuni kutivisisa kahle kutotona leto tincwadi letabhalwa ngilesikole noma ngile theologian lengiPaul lekahlale tinyaweni Gamaliel angikusho lokubazalwane ukuthi kulesinye isikhathi sike silifunde leverse noma silifunde livu ulikhandele lukhuni lingevakali don't beat yourself don't look down upon yourself khumbula ukuthi nampostoli Peter lo hamba na Jesu wahamba naye iminyaka lemithathu uyabhala la uthi kukhona tinto letilukhuni la kule ncwadi yaPaul noma lobhalwa nguPaul lokudinga ukuthi i-discernment udinga ukuthi umqele uNkulunkulu atokwembulela letinto letilukhuni longakhona ukuthi ifa wena bese uyasithola sembulo so yakhona kuhamba ngendlela leNkulunkulu afuna ukuba uhambe ngayo andike ngethula kwaloko angikusho lokuthi uma ngabe sisenta letindo taNkulunkulu asitente sinale knowledge yokuthi inkosi angeke sikhone kuhamba noma kwenta ngewethu emandla kodwa ngawe Kristu sinemandla ekudenta tonke letindo sitente futhi ngendlela lephakeme sime uthi lapha ukhuluma ngekuhlanekeliswa kwaletinto uthi labo labanyenti nalabangakaqini bayatihlanekela njengoba benta nakuletinye tincwadi temibhalo ngekwenta lokho bathi lethela imbubhizi kubhujiswa uyabona ke ithi lento ibhekele wena uyiqwaqwabalise ufuna uyishayele kanti lento ikhona la itawungena khona la iyakhona khona ufuna ukuthi uqhele malo engqothi yenkosi lokhu ke angikuva lokho ungabe sofuna ukukuva ngenkani ungabe sofuna ukutenta guru ngazuthi konke ngumalo engcwele njengoba besengishilo ngathi in order to evangelize ngendlela lengiyo you need prayer to be the source you need prayer to be the fire that cooks everything that you are going to dish out there so that usayidisha lento umkhuleko uqhubeke ubeseloku uyibilise njalo leyo mfo loyiniketa labanye abantu singafuni kulugogoda livula uNkulunkulu ngendlela lesifuna ngayo kodwa nasimcela uNkulunkulu njalo nje emkhulekweni ukuthi Nkosi ngenta umsebenzi wakho ngiyakucela Nkosi kwekuthi ungendele umusa angigcine ke ngalamagama langa la ngithinda uthi kodwa nine bathandzekako seniyakwathi lokho ngakho ke qaphelani kuze ningedukiswa ngemaphutha alabangenamthetho bese niya bese niyawa ekuqineni kwenu kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu ludumo alube kuye manje kuze kube phakade amen ngifuna kuqina ngalokuthi khulani
ekumatini nasemseni wakhe. Khulani kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Uyabona, akusikuthi kukhuliswa umusa waNkulunkulu. Umusa waNkulunkulu ufanana nelwandle loluthe thaka, ungaboni la lugcina khona nala lunjani khona. Kodwa lemfuna kukusho ukuthi ingathi lithi live laNkulunkulu yathi ukuthi mshiyalo walo lwandle kunemave la khona, kunabo China, kunabo Japan, kunabo bani bo German bangale ngesheya kwelwandle. Lokusho ukuthi wena into lokufuna ukuthi ukhule kuyo kukhula ekwathini ukuthi ethi kwalo musa waNkulunkulu kuko konke lokho lokuphethwe ngilomsa waNkulunkulu kukhona lokukhona ngale. Asiphokopheleke thina kwathi nakuloku ngale kwalo musa waNkulunkulu lokhu ukukhula ekumatini Jesu. Kwathi Jesu ungubani, uthanza ini, akathanzi ini, ufuna ini, akafuni ini. Ngekwenta njalo siyawube sithi zuzela impilo yaphakade. Inkosi ke ayisibusise bangcwele sisangena emthandazweni. Babe lolungile sesibongile Nkosi, sibonga livi lakho liphilile Nkosi, lingemandla, liyasiqwayisa, liyasifundisa futhi uNkulunkulu wethu lona amandla onke, ikakhulukazi kudzela kungakholwa kuthi sendlule Nkosi kulesikubonako nale na Kristu. Babe wethu lona amandla onke, lithite livi lakho lomusa wakho usifundisa kwekuthi sidzele kungakholwa. Lokukholwa kwethu kusenda ukuthi sikhule elwatini nasekumboneni Kristu umsindisi wethu abamkhulu etimpilweni tethu, abamkhulu kuto tonke tinto lesibhekana nato, simkhanzena amkhulu kunaleto tinto leto. Thatha ke babe ludumo ikakhulukazi Nkosi Jesu ngebantu bakho labasetimeni, labanye Nkosi timotabo tinjengelwandle abakhoni kubona ngale mshiya wakho kwekuthi kunani ngale. Kodwa Nkosi sifuna kuletha isiqiniseko semkhuleko ukuthi akhona emave ngale, ukhona Jesu ngale, kukhona kulunga ngale, kukhona kuphila ngale kwato tonke letinto. Thatha ke Nkosi ludumo lungelwakho, bahambele Nkosi bantu bakho, sihambele nathi Nkosi, usihlumelelise Nkosi ngokuthanda kwakho, usiphe ukuthi Nkosi sihlale njalo sothandweni lwakho ngaKristu Jesu Nkosi lephilako manje naphakade. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit remain with us all now and forevermore. Amen and amen. I'm sorry, Bangwele, network was really a challenge today or this morning, but njeke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ahambe kuhlangahlangane kuqine konke kuvelile ngendlela lefanelekile. Be blessed bantwana basekhaya ezinisaqhubeka kulanga lamhla, ilanga leli imqoka kakhulu. Bomake bayahlangana namhlanjena emhlabeni wonke jikelele, bawuthandaza, bathandazela imishado, bathandazela abantwana, bathandazela nje timo letahlukahlukene even. So ke nathi asibabambise ngokuthi sibakhulekise bomake basakhulekela emakhaya, basasikhulekela nathi. Amen and amen. Oh Jesus, oh Jesus.